Now we want to get into the time of hearing the word of God, and today Minister Siwanda is going to minister unto us. So let's appreciate him as he comes to minister unto us. Let's appreciate him as he comes to minister unto us. We thank God for having able ministers to help us with the ministry of the word. Amen. Okay. Nitawi ya bwino. Tizamba kulakula mu kicheba ndi mu Kingerezi. Amen. Amen. Yantami ya bwino amene tizafuna kuvera mawu ya Mulungu. Koma choyamba lekalira nitokoze kapena kuyamikira kunipasa mpata wa bwino kuti niyimirire kusogolo kwanu. Then tipereka ulemu kuliba Apostle Wisdom nawo potiro la kuti kwanse kuyimirira pasogolo ndi kutumikira. Kutenga watu wa siku ya lero ulinachapa mtu kapena theme wa kuti title ikaba kuti the good bread. The good bread. Muchichewa tikamba kuti mkate wa bwino. The good bread wa kuti mkate wa bwino. Tikakamba kuti mkate wa bwino, kutanthauza kuti kuli mkate wina ulipo wamene suli wa bwino. Pali cha bwino, pali choyipa. Amen. So pali cha bwino, pali choyipa. So tizabula tiphunzireko kuti tione kuti kodi mkate wa bwino ni chiyani, nanga mkate wamene suli wa bwino ni chiyani. So there are two types of bread in this world. Tina mikate ili yosiyana, ili yaibiri mukate kazigora pansi. Ili mikate isokonezana ingati suna ichite understand bwino ngati suna ibezesese. Ungagwirire mukate wamene suli wamene. Ndiponso uona munga mukate wamene unagwira kapena mukate wamene ukudya ndiye wamene. Kwa maana lero Mulungu alituma nane kuti nize tilamukule pamodzi tiphunzitsane kuti kodi mkate wamene tifunika kusakira ni wotani, mkate wamene tifunika kudya ni wotani. So choyamba nizafuna kuti tiende tuone kuti mikate ilipo ili ibiri isiyana pati. What is the difference between these two types of bread that we have in this world? So tizanga mu book ya Genesis chapter 3 verse 19. Verse 19 of Genesis 3. In the sweat of thy face shall thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken. For dust thou art, and unto dust shalt thou return. Takambura kale kuti kuli mikate yamene imbeka kuti ibiri pasiko na pansi. Mulungu anayikuza Adam kuti chifukwa cha uchimo wamene unachita uzadya thukuta lako kufikira siku lomwe uzabwerera kuntaka. Amen. Amen. Ni mkate na ebe uyipaweka. Kutanthauza kuti muntu ingati akudya mkate. Lomba tizive kuti kodi mkate wa bwino wamene kupasa chipulumutso, mkate wa bwino wamene sutupisa, mkate wa bwino wamene sungakudwalise ni mkate wotani. Kutanthauza kuti pali mkate uyu pali mkate wina ulipo. So aliyense wamene amanyamuka kuseni kupita kukachisi amaenda kukachisi kukadya mkate. Amen. Amanyamuka kuseni azakonzeka azasamba azamala bwino akonzekera kupita
kupita kukachisi kukadya mkate. Funso langa lilakuti, what type of a bread do you eat from the church you go to? Mukate wamenye umaja ukapita kukachisi kwanu nuotani. Kwa dini mukate wamenye utupisa olukapena ni mukate wamenye uleta chipulumuso kwa iwe. So uyu munyamata anawuziwa kuti uzadya za tukutalago kufikira siku lomwe uzabwelera kutaka. Okay? Kuli zamene tingadye pano pazikola pansi kuli tipeze mpamvu zakuti tikaende na kumva kuti pano pamene tadya takuta. Izi ni zakudya zakutupi na ebe ni mukate uyu. Kuli chakudya chamene timadya chamene chimayinika mzimu wamene Mulungu anayika mwa ife. Ichi na chebe ni mukate. So kodi mukate wamene tikudya ise tikafika kukachisi kuno ni wamene tifunika kudya olukapena timadya mukate wamene timadya ngati tili kunyumba. So ingati muli kukachisi mukudya mukate wamene mumadya ngati muli kunyumba, ziwani kuti simuli kukachisi. Ni chimodzimodzi chabe muli kunyumba. Because ingati wasiya nyumba wapita kukachisi kukadya mukate wamene ukudya ufunika kukhala osiyana na mukate wamene ukudya uli kunyumba. Tizaenda tutamange tuone kuti kodi malemba yatichitagaidi bwanji pa mukate uyu. Tipasa iko Proverbs 30 verse 7 and 8. Verse 7 and 8 of Proverbs 30. Two things have I required of thee. Deny me then not before I die. Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me. Amen. Tikana chakudya chamene ise tizazunguka nacho pazikola pansi pano. Ana malemba yakamba kuti musandipase ine chakudya chachabe, ndiponso musandipase ine chuma cha pazikola pansi kapena umpawi. Are we together? Nifuna unipase chakudya chamene chiyenera tupilanga nikalibe kufa. Kuli chokudya wana wa Mulungu chamene tingadye ndiponso tizafa ani tizapindula kena kalikonse. Kuli chokudya chamene tingadye siku lamene tizamalira tizakhala na chipulumuso chosata. So musandipase ine chokudya chachabe. Chokudya chachabe ni chokudya chakutuka chidya lero so chawama wadya kuseni muzuwa futi uzafika kuchidya futi kumazuro futi uchikumbwira futi kuchidya futi usiku ungadye futi mayo wacha kuseni ungadye futi chamene chachini but ingati wamalira chachibisungadye. Amen. So akamalemba kama kuti nitaneni ine chokudya chachabe ndiponso musandipase chuma cha pasikola pansi. Musandilekere kukhala na umpawi. Ukapeza mtu ali na chuma ni mkate wa moyo. Because ali yense ali na ndirago pasikola pansi. Mkate ali nao wa pasikola pansi. Ukapeza mtu aenza karibu yote yanasiana ni mkate wamene ali nao. But malemba yakamba kuti musandipase ine zachabe ndichosereni ndiponso mlipase chokudya chamene chifunika kuti nidye. Chokudya chamene chifunika kuti ine nidye ni chokudya cha bwanji. Chokudya chamene chifunika kuti ine nidye ni chokudya cha bwanji. Nipase ni same Proverbs 20:12-13. Verse 12 and 13 of Proverbs 20. The hearing ear
and the seeing eye, the Lord hath made even both of them. Love not sleep, lest thou come to poverty. Open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread. Sekuna manso sebule makutu. Ambuye anazipanga izintu ziwili. So pali watu ena angakali ali aulesi muziko na pansi. Ndiseba ulesi kubelenga mau ya Mungu. Ndiseba ulesi kumva choona chamene chipunzi sidwa. Ndiponso pachimaliziro tima namiwa boza. Ndiponso tizamba kungorondo la boza yamene tili kunamiwa. Why tima kwanza kurondo la boza yamene tinamiwa? Because still abelenge malemba. Ngati still abelenge malemba zili zonse zamene tizauziwa na muntu tizakonka. Mungu anatipanga na maso ya bili, anatipanga na makutu ya bili. Kutantauza tisakonde kugona turo. Munaona po muntu akagona turo mkamusha so angashite bigozi. Ngatumusha so utamangira pamene sikuli kwa bene. Au ngachena hivi pamene paja ayamba kukonka kumbuyo kwako. Why? Because achoka chabe muturo alipeta direction. So Bible ikamba kuti tisakonde turo. Tikakonda turo then tikaushiwa jabe so. Tichi tisiwa bili kose pamene stifulika kuchini. Because tiwe muntu wachokera muturo. Reason why Mungu anatipanga isena maso yatu ya wili kuti tikapenye sese. Anatipanga isena makutu yatu ya wili kuti tikambe sese. Mungu hafuna kuti when we are preaching the true gospel, at least you are able to get something. Amen. Yes, you are able to get something. When you are not satisfied, you can stand and ask. Apa yesina besise msogoli kodi pali bwani. Ndiye muntu wamene sama sowa mumena makalira. Ama funza. But kambili. Bantu bamene bamapita ku yenda kukachiso kapozera mawu ya Mulungu. They just go to church. Ukawafunza kuti muyende uchitachani atendo pemperawe. Akachoka kuchechi ukamufunza kuti mwachoka kupempera akuti tachoka kupempera. Kodi mwapempera chiyani? Kaya kapenda hizo waka mapachani pajanaiwa. But wapusa wezo walalikira ni wachiti. Okay, akwasa kukumbukira mpusa wezo walalikira. But topiki yamini analikupuzira sana iziwa. Why? Anyao kajamu matenda kuchechi. Mweno jaji chendo pepe. Asiwa kutaka fika mchecha kankaa apepe. Siku pepe. Amen. Uko siku pepe yao. Muntu pamena akonzeka achoka kunyumba. Kutendauza kuti agaliza bwino nifunika kuti nisande nivale bwino ndiponso nirute niende kuchechi nikafika kuchechi niende nikapuzire mawu ya Mulungu kutendauza kuti mzimu wanga kuyamba kukula topeza kulipe muntu amakondweresa Mulungu opanda chikhulupiriro. So tsakaye bantu bamene bamangokonka bantu chifukwa chakuti chigulu cha bantu chiyenda uku nekali na ini nikonki. Kuli mukate wapasi kwa pansi wakuti wina aliyense angatye. Tikatope ngakale chakongolero kumwamuleta hapa so panyuma pano apwera kuja vokuja vile kulipa mwanisho. Mungatope wakuta parodi panje so mungo mtenga che pwera pa nyumba pano waba karani hapa majigisi raisi cho azadi ya mnokwe. Chamene tifuko zote chakuti kuli mukate wamene umajewa na mtu wina aliyense. Na mbuzi ukaitenga ikuja mkate wa moyo. Ng'ombe ukaitenga ikuja mkate wa meno. Kumba ya meja ukaitenga mkate ikuja. But kuli mkate wamene suma jewa na mtu wina aliyense. Uyu mkate suje wachifuwa cha kutiwa waofuna. Umajewa chifuwa cha uyu wamene ali mkate akakufomekeza kuti uje. Patika sunguruka kwa mbiso tizabila dahaisa tinasaka kuja mkate leo. Ndipo tati ya leo si mkate suwame. Ukamuza jamata mkate wamene mkuja msogolele. Ni wamene ungajewe na mkumba. Je wamene mkuja namwe. Pati nipuna utitipuzile tuone kuti kwa uyu mkate ndiye chani. Ni mkate wotani wamene sute
kutengewa na mtu wina aliyese pamoja tena wakatifusa tele topic kuchacheze cyane kuzakaba kuti bwana wanda tiende na pamoja. Okay, ni pasali koni 1 Kings 17 verse 13. Verse 13 of 1 Kings 17. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Usaope iwe msimai, usaope ai. Ninjara yomwe ilipo inali muziko iri bati chomwe chili kuchitika bantu anayamba kufa ndi njala. Uyu msimai anali na mwana wake ndiponso analibe chokudya bati Mulungu mwamene amachitira anatuma kapolo wake kukafikira uyu msimai. Fusa yana kalibe kwenda kusogora ni yakuti koti iwe ingati wamba utenga wa Mulungu unalikirirwa ku makutu kwako ndi ku mutima kwako umatekinga step yotani. Uyu msimai autata usiwa na Elijah kuti usaope msimai tuupa tumono pamene uli nato utu na tumafuta tumono pamene uli nato utu pikira ine nitye ine ingati nadya ine uzangaya na mkate wa mbili wamene uzaja kufikira mvura ikaroke kutajaza kutinga ti mvura sembe inanga na 5 years sibwe uyu msimai sembe anakana na mkate wamene susira mu nyumba mwake. Amen. Sembe anakana na mkate wamene susira so wanani uyu msimai anambesesa mau yeka poro wa Mungu amuza kuti nipikire ukalibe kudya ukalibe chakilikonse unipikire ine nitye ine ngati nadya veni uzankana na mkate wamene susira. Izi Yesu anazichita sizina chitike cha Old Testament na kuyuteza za chichiri mwana anapenda na tusoma ndoge tutatu na tubrain Yesu atenga zokudya zija ndiku yabikira tate wake wakumwamba ziko mukopeza matipasa kudya kwapo inokuchokera kutaka zokudya zinachuruka ndiponso anthu ambiri anakuwa nisakudya chokudya chija patimene ndikuna tizimiri chakuti uyu mkate unali kutewa iyi nthawi unali kutuonesa mkate unali kupera kusogolo uyu mkate unamchinjiwa status yake kukala mkate wa paziko la pasi bati pamene unachokera kuti ukachuruke unachoka kuti tima chikatika bereka Bible tima mwana kuti zina zinali kuchitika kuti zibisa ise kuti kusogolo kuzabera kachitike chaso. Problem inaliko na bantu bakudala omwe anali kuchitiriwa izi zintu sana likuziba zinali kupera kusogolo na zabele zinachitika kusogolo pati tiri na chisomo chabwino iwe naine lero tipuzisiwa kuti tizile kuti that's why siku nachitika chakuti that's why siku nachitika chakuti chinali kutanthauza zinali kupera siku ya lero. So awa watu wanadya mkate wali wambiri nanga iwe utenga wa Mulungu kaumvera siku ya leo step ya leo matekinga pa umweyo wako ni hapo anje kodi tumambera utenga na kutenga na mpamvu ndiposo na kutamanga nao wakabati mambo pa utenga short time tinachoka kunja huku takara same wameleti na ile gumburi wamela mambo utenga wa Mulungu na wamela anachitira uyo msimai sana nyaranyazi umamba utenga wa Mulungu ndiponso uyaba kuzimenya tubirako iwe kuti kwanise kukonka ndikulondora utenga wa bwino because ni utenga wa chipulumutso. Amen. Mukate wa bwino na mkate woipa the good bread to eat. Amen. So nipasa ilikuwa ni Deuteronomy 8 verse 3. Verse 3 of Deuteronomy 8. And he humbled thee
anawachepesa hiyo, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that manna doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. Amen. Hakuti anawachepesa hiyo. Kutandaza utimu mwakafuna kushita bosi anasiana paraifi hapo. Sometimes mgazipempe na so mvura nasi Mungu. Aicho sapo. Kutachepesa mena mapunzire utenga wa Mungu. Uzasi na koko na so pempe na timbura iwe. So this is a plan ya Mungu mwene hiyo. Because we get direction. Bible kama kuti anawachepesa. Hata wachepesa ndiposo anawatiesa na chokuja chokera kumwamba mana yanali kugwa kuchokera kumwamba. Aya mana yamenye manadia wa watu siweze kuyaziwa, watate wao siwa na yazive kulipana ni kuziwa. Maichi ni chimoja vile chimasogonezana ni ichi akutana watiesa mana yochokera kumwamba. Aya mana siwa na yazile na kale makora ya wasiwezo yaziwe. Mana ingatia bwera yako pasi yankara mkate wakutuwina ngatope aje patia chokera kumama. Hivi Mungu wakamba kuti makoro wano na imwesimu na yaziwe. Ninachita izi pera utenga wake mani. Ninachita ichi kuti musinga kuti mtu sama pulumuka na chokudia chama zingora pasi chiri chose. Kuma mtama pulumuka na chokudia chokera pakama pamuru. Yesu inakamba kuti tirina mkate uli pabiri. Mkate uli pabiri kuli mkate wamene muntu aliyese basiko ya pasangati. Na mkate wakuti wenda nga ufune kuutya koma ingatisora komekezewe siwa nga utye. Kindra pamoja. Kutu. So nachita ichi kuti muzive kuti muntu sapeza chipulumuso chifukwa cha mkate wamene mwadoba pansi kudya. Tikamufunsa Mulungu kuti mwe Mulungu uyu mkate wamene mwatipasa omwe mukutimana wachokera kumwamba. Atipasa ndiye Mulungu amene. Nanga malemba yatatauza kutipulisa chanise pamene yakamba kuti nifuta kuti mupumzire kuti muntu sapulumuka na mkate uyu wamene mwadyacha koma zochuluka pakama pa Mulungu. Mana yanali chimpwiri cha mkate wabwino unali kubwera kutendauza kuti kuli mkate uli original na mkate wamene si uli original. Peno bantu amagwirisa nditu mkate wamene si uli original na kuona monga ndiye wamene. Tizamvera Bible iti chitakaidi isatuza kuti mkate original mkate uoneka so original mkate ukauja testi imeka so. Na mkate wakuti mwana angadobe angachaikona chipakae na parodi iwa ukaona wapungumu lako watiapu usiana na mkate wameneni langu la wanao. Amen. Uyu mkate ingati unauja unaura madiposo uja pameneni kulambula so muntu sana kuname mpoza because usiba mchasoona kuti uyu mkate wamene ukamba si wamene mkate wamene sakira ni uyu. Amen. Nipendeze nikono chikuna tiwone kuti hii mikate yezo ukambika huku wanadia mana inakwa kumwamba wadia manemba yaenda kwachi kwa titalile kapena tishite depend pa mkate wamene uyu uli kutopewa. Nanga mkate uli kutopewa utatauza chani mana inalendwa Bible itatauza chani. Pastor John 5:39. Verse 39 of John 5. Search the scriptures, musakira mu malemba, for in them you think of eternal life, mona mwe mwopeza kutala umoyo sata, and the
are they which testify of me. Ndiye malemba yanakula paline. Nifuna mpagwira. Aya malemba yamene mwawerenga kutimbana yako kumamba mwandoba mwaja mwana mwa yanakula zaine. Amen. Amen. Petro ndikamanduka pesa mutakutyeza mkate wina. Ukwanisa kusiyanisa kuti uyu mkate ndiwo pasikora pansi. Uyu mkate ndiye wachipulumutso. Mwatityesa mkate wamene suli wamene apambo. Ingatiwa kutyesa mkate wamene suli wamene uli na right yoyine kwanyesoka kwanda msogolere mkate si wamene. Mwatityesa wamene sitinayembekezere. Because uzajali na mkate wamene utobe wapasikora pansi na kujewa na kuku na chani zote zake. But verse yatuza kuti hivi mose hivi vila mkura paine kutandauza kuti pamkate uyu ngati suna mupeze uyu wasomo malemba yalakula za Yesu Kristo. Nifuna mufendere masogoro pamena pali John 5. Nifuna mniberengere sa 43 to 47. Verse 43 of John 5. I am come in my Father's name, and ye receive me not. Simuna nilandire. If another shall come in his own name, ingatuwa chinyengwa kwera. him you will receive. Ebe muzamulandira. How can ye believe? Which receive honor one of another, and seek not the honor that cometh from God only. Do not think that I will accuse you to the Father. Musaganize kutine mizaku kanani apo kapela kunamizira mipoza. There is one that accuseth you. Aliko iye wamena kunamizira nini. Even Moses. Ndiye Mose. For had you believed Moses, sebe mnakurupirira iye, you would have believed me. sebe mwanimba ile. For he wrote of me. Chipuwa chakuti analemba zaine. If you believe not his writings, how shall you believe my words? Wow. Bible ilapula bwino. Tilipankali ya mkate wa bwino. Ukutamvera kuti uliko mkate wamene wanalikuja wakitika ulete hapa aliyensa ngati. Okay? But malemba yakamba kuti mundu sapulumuka na mkate uyu wamene mukuja pasikora pansi woka chimapulumusa mutu ndichi chamene chichuluka pakawa pa Mulungu. So Mose malemba yamene analemba yamene ya mkate ochokera kumwamba. Mose malemba yamene analemba ya malamulo yali kwamene uku. Mose sana ali kulemba izi zinthu pacha. Mose anali kulemba izi zinthu kutantauza kapena kulinga pali Yesu Kristo. Because Yesu akamba kuti aliko iye wamene azakunenerani inu ine sinizanena ayi. Chikuwa na kusembe munamumba iye na ine sembe mwanimba. Because somwe analemba Mose analemba zaine tizaupeza mkate wa bwino. Amen. Tizaupeza mkate wa bwino. Kutandauza kuti zonse zinalembedwa mbuku lopatulika zilambula pali chintu chimodzi. Ichi chintu ni Yesu Kristo. Amen. Akuna manje nifuna nipeze pada bwerera mvuto nipati. Ingati Mose analemba za Yesu Kristo ukabereka bana mu Old Testament usibe kuti Mose alakura za Yesu chini chimbili. Ukapeza Mose alemba za nsembe mu
mu Old Testament alakula za Yesu chili chigwiri. Because Yesu akamba kuti Mose analemba zaine. Na confusion ya bwera lero kapena kutayika kwa bwera lero kuli bantu kwachokera pati. Because wena anakwirisisa nsima zinalikugwa nikupitisa zamene zija na kwamba kuza mamembers kuti aserikali nsima kulinde kupusa nije nizabalikira bwanyi ngati mnaletera nsima koti malemba siku ya nsima azakulelengerani buku iyi anakwesa bana kuchokera kumwamba ndiponso bantu banatya niletere niniki umwana okuserefati anauswa na Elijah leta mkate wamiloni nao kalikose kamele ulina kwa mtumba litakuno niti. But see what happened to this woman after apigila kaporo wa Mulungu zokuja zinachuruka mu nyumba mwake sana fena njaa kutandauza kuti kuli mkate wamene anapasiwa in return after act pamawe yamene anamvera utenga wamene usomesa watu wachokera pati siligalikire ine ngati simunanete pastor's basket alizalalikira bwanyi nizapulira kumekinga sure kuti nipange pot ili strong nikakamba chapeso kuta ine mubusa nifulika pastor's basket muguleko maorange na mabanana muzilete na mubusa ndipo mene mulandira madalizo. Amen. Ukamushusha mubusa azakuuza kuti malemba kodi suya ziba azakuberengera Bible ku Old Testament bilipo patona buku ikamba kuti Mose analemba zaine tipeleke mabanana kuli Mulungu ukutayika kunabwerera pati nipasali kwa ni Mateo tisakire kutayika kuti kunabwerera pati misinterpretation of the gospel ni pati pamene wanayi sokoneza aba banambira kukwera kusogoro wanataya watu wambili. Yes, mulipaze Mateo 28 muyambele pa verse 12 kupita pa verse 15 nikulati verse sese kuti kutayika kunayambira pati cheni nayo msogoro. Verse number 12 of Matthew 28. And then they were assembled with the elders. Anakala msokano ndi akulu wakulu. And had taken counsel. They gave large money unto the soldiers, saying, his disciples came by night and stole him away while we slept. And if this come to the governor's ears, we shall persuade him and secure him. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Until this day. Nizakapa mchitewa. Awanyamata masoja wakambiwa hapa. Siku romewa na peleka tupira Yesu kukashika kumanda. Panachose wa masoja wanaikiwa kuti mazikati nga tupirija. Wafunika kukadinga tupira Yesu kuti lisabewe. Chilingo wai wanaenda kukadinga tupira Yesu Kristo. Parimao yomwe anayarankura Yesu kutandauza kuti siku la chitatu lisauka kwa kufa. Angala kule banji zote ele huyu kufa kuziba bwino Wena ngomayamba kusifunsa pati nisona mawe menali kulakura angauke wanaliza mena achita kupaka wena ngomakutia imfa simu impesa sasa bwino uyingatafa kwa siku kasi ngatiliso tilitiike akamulonda walonde tupilake kumanda ndiposa wa masoja wanaikiwa kumanda kwa mwekuta
Webe wanali kulonda J1 ya pita. Bali pamene kunji. Ikuzunguruka chekuona ta pamenaza ukatizamuona. T2 ya pita. Uyu mutusanga uti. T3 bakamba kuti kunapera mngelo umozi chana. Ndiponso mdala kanalikaleza. Aba masoja wose wanakwera pansi. Zinachitika siwala sione. Kwamba kujenje machapiso. Ndiye kweze kuunga paja pamene wanagona pansi monga bantu wafa kutabanga manje kuyenda kuti bapeleke nkani kukaso kapena kubodi kuli zamene zinachitika. Mulungu anakumana na Azimai. Hata kumana na Azimai anawauza Azimai kuti pitani mende mukawauze ophunzira anga kuti tikumane kumalo. Amen. Tikumane kumalo uku tikumene kumana nao. So aba masoja wanatamanga kuchilida Azimai bacha. Ndipo zoe wanafika fast rokaba kutimwe watu ucha watu wauka. Peni ili kaso na bodi wanakara pale babati musakambe kujauka. Bible kama mtu anatosa ndama zambili wanatosa makobili na kuwahi kila matego ndama isiza kupasani mukambe kutima disciples wake wapela kumumba pabene inu mweze wako. Awa masoja leze wopuse. Because first question amelewa kagiwa kuyaka ni yakuti maje mwaona bwanji kutini wopuzea wake wazani kutichani kali mwakamba kuti wantu wake wamupa isetili koni oge mweze koni maje mwaona bwanji kutini wantu wake wamupa hii msunga yake dipa mina waferu kiratu kalibia kuendana kusogoro waferu kwa kuja. So hapa jimbe wana mfrenu sa utenga umuru kuchija. So mukambe kuti sana uki mukambe kuti wamupa. Okay fine. Akutiwa natenga drama na kuchita zomwe wanauziwa kutaa sana uke wanabwe na upuzira wake kupa wanabwa tupi lake sendeze kone maombe na utenga pamene wasovera. Yesu akaba kutaa Azimai pitani kauzeni upuzira wanga kutimia uka utenga wameti alikira ni wakufa kwa Yesu na kuuka kwa Yesu. Jepari pointi ili na chipumuso. Jepari utenga wamene iwo wabisa ufumu wa kumwa. Batu utenga unapinda uliwa. So chipukwa cha ndera. Zara pasani drama izambili mani mukabita watu sana uke wa Mungu. Kai watu kurumira wakuta anauka mishi wapurumuka. Wakamira wakuta sana uke anafa anapewa chabe mishi wasira ufumu wa kumwa siwa uona. So hawa watu wanana mapoza chifukwa cha makombi. So chifukwa cha ichi uyutenga suna pelele hapa na lelo. So walimu wabili wakamada sana uke wanamupa letani ndala makucheche letani ndala. Yes walimu wanalikila utenga ukawazati ya anauka beleka pembesi atoa anauka anauka na pawa na anauka batu usareke kwenda ndara mkucheche zifunika usiwe kuti mumutima mwake akamba kuti sana uke anapewa ukambira kupusa kupomekeza anauka kwa kufa nishoona badi sitizapera mabena na mbela anauka makombi vitani muusile tuwamilema yota pusa mkamba kuti anapewa. Because utenga ukamba kuti anafa masiku ya 3 anauka. Awa wanapasi wa drama. Ndiyo reason why wanachinja utenga wa Mungu. Ndio wambili ma-preachers wambili wapasi wa drama. Kuti wachinja utenga wa Mungu. Muka mpasa drama so ala nikina vabele mfumu. Apusa na rukuna mwichite profesai. Kuna profesa kutile shaka siti. Retani pakua. Kwanza leta pakua hapa.
jema miti zao na pamzimu tawa ninganga ndiye imachita kuti ukalbe kuna nane ikandirama munongo wapao wanapeleka kumba pa ponye kama pamenea heya au kiliwazouka mtupi wake kwamba kushereketa kwamba kutamaji akasiriza mdogo kuti bati itanangaliwa inachoka kumsasa kusangana inakwenda kucheche ibara chake tena time amene na chitizo ila nikautenga wa Mungu ikuza kuti pale uponye pakuwa Mungu asakuwa God will see you through nichaka chako Jerusalem yuponye drama au pakuwa kuwa swimbe sasa kuwa mdara ni pedi ya mdara ibasi wa ulemu sipoponya zintu za chape hapa ukampeza kupuza letani kaziponya ni makobi pamela mzamjani sika sambe sasa uchikuwa ni chani akulika kupeleza umalemba akamerenge ampesese kutiko dikuwa ni chani jepo ya pamela wanateka tupila Yesu Kristu apela mkonika kuwa Mungu. Amen. Waliko tika ibrahika drama tika sumbuka zote za pesa za mbili nipasa nikoni tuone kutiko jiwa liko zona orosio alipo amamele wakamboni shanga siti kuti Mungu akuone shanga siti utindishite profesa shanga siti uzangara maisani my spiritual side uka shanga siti uzangara assistant pastor because you are faithful upera na plastic bagema banana kuli mupusi kufundisha kama tukale spiritual side. Hallelujah. You are God. Nipasa in Philippians chapter 3 verse 1 to 3. Philippians chapter 3 verse 1 to 3. Verse number 1. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me is not grievous, but it's safe. Beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of the confusion. For we are the circumcision, which worship God in spirit and rejoice in Christ and have no confidence in the flesh. This amudulitwe akuzi noti mudulitwe ochituwa ndimanja ya watu. This amudulitwe akuzi tisangala mchisangalalo cha Mungu. Ima pesana pwino hii scripture ukaibereka Paulo aparangura watu manyukambe akamba imbu akamba mani Iwo kambedora kila utenga in the same way ati mpusa wabantu wabena akamba watu kutiimba iya simupusa wamenana kila wabeta na watu kutiimba ni Paulo akamba kuti chenjera ndimbwa hizo simpera na chinyego kwa hiyo. Amen. Why Paulo aita na watu mchifanizo cha imbwa? Because anataya mkate wamene ufunika kujewa ndi watu na kupasa mkate wamene ukatomewe na mkumba na chini chose chikufu nini? Abwero kupusa chitu chamene chikupeleka iwe kuchiwonongeko. Paulo chenjerani nazo imbwa hizo zipwera na utenga wamene suli wamene sindi nene lako na wana wa Mungu ni Paulo ni verse 2 yamene kama ni beware of dogs the evil doers kutaka uzo kuti ukaona ugeza wame mkate wamene suli wamene
Uri uziva chabe kuti pamene nikiwa na Paulo ni babwanji. Si besi yeka amene ikamba muntu amene atesa watu mkate ora kuti niimba. Si amene yeka ni amimba besi ya. Umelengani ni Revelation 22 verse 14 and 15. Uzamwe na futi John akamba watu kuti chenjerani nazo imbo hizo za bwe. Si kutiza mkate wamene suri wame. Revelation 22 verse 14. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. For without palibe utenga wa Mungu, palibe choona, palibe sondoka, palibe mkate wa bwino kuja kwa ichibichani. Without adults and sorcerers and warmongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. Palibe mkate wa bwino za sala kuja huku. Niibwa, nganga, zopaya, ama kuko vitongo nazo. Ami pesesa kuti wakana bilibe chito hivi. Because sikula mawa sources zasira. Pati kuli mkate. Wamene ndili kulalikila siku ya leo. Wewe ukaulawa ukauja so upeka na sweet. Sweet kuchila uchi. Sweet kuchila sugar. Ule mkate ni opino. Ni John unajuza mwili pareshe. Kwenye zilimo himba na mwe na tuone walimu futi vena. Tipasa ni Luke 13:31. 13:31. The same day they came a certain of the Pharisees, siku na meneni anapenda Farisi, saying unto him, anati kwa hiyo, get thee out, chokani muno mumuzinga, and depart hence, adi mutawe, for Herod will kill thee. Herod azakupa yani pano. And he said unto them, anakamba kuti berani wa ibana ya kila yewe umuntu. Mukati wapi? Go ye and tell that folks, iwe pita, dauze kawa hii. Muze, pitani, pitani muze kawi. Kujini piti zabe kupepera watu mlo mzida. Iwe, wewe utawina ukaba ni mfumu. Watu wapano kuchengeza, so kuti Yesu Kristo, Yesu chatabani mlo mzida. Herodi akutafuka kupaya. Beti Yesu manga yaka utipita mkayuze kawi utinili muno. Mukate wa bwino. Fuma tiega na chisangalo so usheteka ukusangala ukusheta. Sana ikuyopa sitiopa. Antu amenea kutumikila utenga wa chinyengo. Because tina tumitwa kujitika jese bantu mukate wa bwino. Amen. praise the Lord. Ya. Tipasa ibuni tipele, zikalimo ingo. Tipasa ni Mateo 7:15 verse. Beware of false prophets, Chenjerani na nina chinyengo, which come to you in sheep's, apela kwaino aparaso parasamkosa, but inwardly they are ravening wolves. koma mukati muliimbwa ba. Wakapwela so, waparapwilo so. Iwe ukaona so taa na mpesa kaporo wa Mulungu. Kaporo wa Mulungu apara na potai. Apara na tai pa mkosi. Na sapa meupolisha pwilo. Bible kuti chenjerani. Apela kwa inu. Abara so para samkosa. Iwe ukaona unata ini mbele. Lero yamba kuikoka kumbuyo so. Ili ndio kurumira kutali. Lero suna mwase utali. Iku mbili kwa mene kuja kupupu
ndipo zoti kansiyenze yipweza hapa imwe watu baibe kuchichenjerani nawo abantu majawa watuzawazi wapanji pamene walalikira utenga ufika kuchokera mbuku lopatulika. Amen. Titeze kurangana watu wamina walalikira utenga wachinyengo kutikodia wa watu ni machache. Nipasa ni Luka 10:21. Awa watu hawa ala wa Mulungu Bible ino mbega kuinaya utenga wa Mulungu mbega kuinaya mbega ni masukule usifuza question yoga makuti Mulungu mnapanga mtu pasikora pansi elu mpanga mtu pasikora pansi uyu mtu mbega apeseka kuti walalikira utenga wa pino pasikora pansi mbega apeseka kuti utenga wamene walalikira ni wachape. Nifuna mkwele ni kwese nikoni kuli Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Nifuna mkwele verse 18 na 21. Nifuna mwole why walibikira bakani ya makobi. Verse 18 of Philippians 3. For many of whom I have told you often. Ndakuza ni kabili. And now tell you even weeping. Apalibuza ni nilira. That they are the enemies of the cross. Aba bantu badana ndimu tanda wa Yesu Kristo. Ni watu wabwanja. Whose end is destruction. Aba bantu chimaliziro chao ni chuonongeko. Whose God is their belly. Weza ni poni hapo. Whose end is destruction. Whose God is their belly. Whose God is their belly. Mara yao ndiye Mungu wao. Aba bantu anatumidwa ndi mara yao. Because tilibe sokudya tikapanga kachisi. Bantu bazaleta makobiri ku church. Bagaleta makobiri ku church isatizamba kuti. Tuzagura na makarimu otomwamene umu. Bezi tiziraikira utenga wanderama wamene uyu Bible bazileta isetizitya. Bible ikama kuti chimaliziro chao ni chiwonongeko. So kamera kupusa ayimirira kusogolo kukua anga lero ndifuna kupuziseni kuti kupasa drama Mulungu utalisika. Run away from such a pastor. Wasa yembekeza mtu kukuza utitawa. Ndiye maufsi amenea pera babara pino na situsione kapino mwana mungali mupusa si mupusa nikawa wana kapera kukupera drama sao kulipe mtu ama talisika ukachosandara hapa Mulungu sakuti ya wana wa Mulungu. Mulungu ni spirit ni mzimu. Paulo Mulia Korinto chapter 9 verse 7 2 Corinthians ikamba kuti wina akapeza makobi ankale ukakala usifunze so kuti Mulungu anjali sana umoyo siku ya leo wanzanga wafa ile silinafe hii Mulungu ndiwe mkuma ni shitembani uchose zamene iwe mtima wako kuranguza ndiposo upeleka free will offer you kachisi wapita ukaika mpasket kutimikira Mulungu wako mjira yote bado kapeza mbuza kuti mungaike makoi niso manja mwana mungaisa kiachari niso makoi kuyambira lero bagenda maika zama pepa ndiko mzambo yambira kuika wamakoi ni parasi tama simbuza nikawa na chana mara jacket na tai kuja apera kupere chikuwaja utarambu na situ zama tikizama senga sabete sumpeze sesa uwana mungali pasa siwame mani chinapera panchi wena alaikira utenga wasona wachipulumuso cha watu siku na menti zama kumbira manda kuwashika musimu wao chitira uboni because unakutira na mbao ya Mulungu ndipozo ufumu wa kumwamba ni wao umayembekeza chipwela banji kuti vena zipulisa utenga wa chinyengo nipese koni Luke 10
Verse 21. Verse 21. In that hour, Jesus rejoiced in spirit and said, Patawi omwei Yesu anasangalala mu muzimu anati, I thank thee, O Father, Lord of heaven, nikuyamikia Mulungu Tate wa kumwamba, that thou hast hid these things from the wise and the prudent, kuti mwabisa utenga wa Mulungu kuli bantu basichanzeru, and hast revealed them unto babes. ndiponso mwaumvumbulusa kulise. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Ambuye kupisa utenga kuli bantu bena kuti basausire chimba kukondweresani inu. Ukaona muntu ulalikira utenga wa Mulungu sakonka sachita usadana naye. Yesu asangalala kuli bantu bamene anakana utenga because achitira umuntu kama kuti ambuye munapisa utenga kuli aba bantu. So aona utenga wa Mulungu munapisa wapayo ulibe chipulumusa. Cheche kuyembekeza mdala moto kuyembekeza moto uzakumana nao moto loto kutukapya lero wafa waleka kuvera kulwapa agamba tini wamuya yaya ukayamba kupya lero zabo umopera chabe kupya every day kulibe kuti 2 months yapita tenti wachitira kwa chifundo wa bantu wabambeleko kusizira lero ukayamba kupya ni kupya chabe mdala ukayate kuwa kulira chabe sedumama pasa umpata wakutindu mezo ralikira utenga pita ni mwane wanzani wamene walilia setika kuka kipuza chawa ndio ya utenga msongolero wamene munakana ijade tena ralikira kujitambero kali mtima mulondereza Yesu tiralikira samkate wabwino ndiye chiliko waimena balikira utenga wamene suyi wamene unapisiwa wana Mulungu anaupisa utenga. Amen. So mkauleni mwapira mankara mapechi so Mulungu auvumbulusa utenga kwa hili maliko bena wakauvena chabi so wakamba chani na wewe mpaka chogo waende kwa nyumba wasa nena waka utenga unapisiwa supezewa na mtumina alieze. Swahili akamba kuti ni mkate wamene sutupisa ni mkate wamene sutewa na nyama ina iliyonse umajewa na muntu wamene asankiwa kuti audye. Amen. Mkate wa bwino tipasa ni John 6:31-35. Uyu mkate tango ukamba chabe ukamba maya mkate wa bwanji kwa nini mkate wa kutuoneka green unapenda uoneka brown mkate Verse 31. Verse 31. Our fathers did eat manna in the desert. Matate watu makoro watu wanaja mana mchipuru As it is written, mamene maremba ya nenera He gave them bread from heaven to eat. anawapasa mkate kuchokera kumwamba kuti watie. Then Jesus said unto them, Ndiponso Yesu anati kwa iwo, Verily, verily, I say unto you, chona ndikuuza ninu Moses gave you bread from heaven, Moses anakupasani mkate kuchokera kumwamba, but my Father giveth you the true bread from heaven. bati Mulungu wa kumwamba tate wanga akupasani chokudya mkate wazoona. For the bread of God is he which cometh down from heaven, Because mkate uyu ndiye uyu wamene akuza kuchokera kumwamba, and giveth life unto the world. ndiponso amapasa umoyo kuzikola pasi. Amen. Au utenga ni wabwino wana wa Mulungu. Makoro wanatya mana yanagwa kuchokera kumwamba. Ndiponso Yesu abwera agamba kuti Mose sana kupasani mana kuchokera kumwamba. Atate wanga ine anakupasani mukate wabwino, mukate wamene upasa moyo. Kuli mukate
wakuti ukaudya supasiwa moyo koma ulandira imfa. Ndiponso kuli mkate wakuti ukaudya ulandira moyo. Yesu akamba kuti tate wanga anakupasani mkate wabwino wamene upasa moyo. Tate wanga anakupasani mkate wabwino wamene upasa moyo. Ni mkate wabwanji wamene tate anapasa kuziko la pansi kuti ziko likale ndi moyo. 51 verse 51 of verse 6. I am the living bread which came down from heaven. Ndine mkate wa moyo. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh. Hold on. Ati mkate ni ndani? Yes. Kuvesi ukwenda chokera kwa mbuyo. Akamba kuti makuru banu manatia mana mchipuru. Mana yanakwenda kutoka kumwamba. Beni Yesu anabadi Moses anakupaseni mana kutokera kumwamba hivi. Tate wanga anakupaseni mkate wa bwino. Mkate wa bwino mbele tate wanga anakupasani mwe. Upasa moyo. Ukambela Yesu akamba kuti uyu mkate upasa moyo kuli mkate wa mbele upasa imfa. Because sipanda mkate wa mbele upasa moyo bali pia mkate wa imfa. Mkate wa imfa nuyu wakutukadya soyo denga tuwa jamani uzauka mumara utura but uchozoni mkate wa mbele naja suwame. Pate mkate wa mbele Yesu akamba kutate wanga anakupasa ni mkate kuchokera kumwamba kuti ziko likale na umoyo. Uyu mkate wezani kwa 51 sokole. I am the living bread which came down from heaven. Ndine mkate wa moyo wamenye kuchokera kumwamba. If any man eat of this bread, ingati wina wa inu aja mkate uyu, he shall live forever. Azankara na umoyo osata. Chionga ukani mkate wa soro kumehati ni oso waleze. Jeti kabeza becho wana chirungamu. Mungu wakuza tu mkate unautia. Uzankara na umoyo osata. Ndio wakwira wakamba kuja uyu umoyo osata uyenye sinu ufuna. Nifuna kufa majemaji so. Uzina kutasitosa kunobi. Shua aliyensi wamena kujia mkate huyu. Sasa hapa wazangara na umoyo osata. Titeti mbele mkate huyu. Mwasiza pitewa. Bread that I will give is my flesh, which I will give. Ya iyo hondo wali pavenea. Ndine mkate wa moyo. Ndiponso mkate wamenimiza kupasani kuti muje ni tupiranga. Tupiranga litantauza nyama ya mbele ya Yesu. Amen. Akama kuti flesh tupi la Yesu Kristo isetike. Iyo tupiramu tusi nyama ni nyamati takapakuti tupila Yesu Kristo ndiye nyama soti kaipeza matentitie hii nyama hii siye pekeza atile kani pelimazio tuma mkadisha ukaipeza nyama hii ije upeza chipurumusu maraka iomba atiuza kuti letani limozi la makumi kuti kunyumba ya Mungu mkalechani Meat. Chizongo ya zai machukua na chima kama bwilo. Aya mabaibo zena mbo vitundu vina hivi. Wenzo shita translate. Kode kamonga siweze kumupina. In the other way around. Nilipea temu ya bwilo hili kaswezi. Because manani kusia. Mau. Kutima ya hiki mabeli ya kuliko kadi. Ini short siwezi okeri. Bible ikamba kuti munyumba mwa Mulungu mukale nyama. Then John 6 akamba kuti tupiranga ine ndiye mkate wa
badya sazava komazagala na omwoyo osa. Yesu titye tupirako kwati tupirako bazalija bwati pamene lili liso tupirako redi je pamene atikweza je pamene nakamba kuli malakai kuti leteni mozi na magumi ndiponso mu nyumba ya Tate mukale nyama meat kupusa wina kupera so akutuma benda kupucha iwe kalete nyama kupucha sumvera Bible ikamba kuti mu nyumba mwa Mulungu mukale nyama kaleteni nkuku ndiye miti ifunika kupusa aje alelepe udala muuza kuti kupusa semunambese sese nyama inakambika apa kupusa wiziwa akuti iwe ukapuzisene mawu ya Mulungu. Nina masters mu theology uona ninaenda ku Bible college, naenda ku London, naenda ku USA kwenda kupuzira mawu ya Mulungu. Sumbe sababu ya Mulungu kwa muuza tena pusa wanakupuzisa ni chinyengo kwa wewe unaenda konso unapuzisa chinyengo miti yekambika hapa ndani kuli John chapter 6 verse 51 akuza kuti ndine mkate wa bwino asa ndiye tupiranga sasa pazakana na moyo osati ndiye tupirika kutengeneza muka ndiye tupira Yesu Kristu uyamba kuyopa Mulungu ani Yesu amena kuja tupira Yesu Kristu ayopa Mulungu wapasa ulimwengu because anadia chintu chamene chipasa umoyo paiye ni pesi bwanjina ngo ni pasa lifuti aya mapesi ndiye milema manamana pastor zote Deuteronomy 14:22 koditi ndiye tupira Yesu nyama ya mena pesa kama nyumba moja Deuteronomy 14:22 verse thou shalt truly tithe for the increase of the mulete chakumi chilichonse kunyumba kwa Mulungu that the field bringeth forth year by year. Zamene mwakolo la siku ndi siku chakumi mchilete kuno. Verse 23 and that shall eat before thy Lord muchidye chakumi chamene ichi thy God in the place which he shall choose to place his name. Pamene azafu na wiga zina lake imetekani chakumi chomudye. The tenth of thy corn, thy wine, and thy oil, and the firstlings of thy heads, of thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always. Tikadya chakumi chabe tipuzira kuyopa Mulungu. Praise the Lord. Chakumi tichitira munjira ya bwanji ndiye kusheni yangu. Chakumi tichitira munjira ya bwanji. John 6:51 akachokobereka Yesu akamba kuti ndiye mkate wa bwino wamene akudya tupiranga sazawa peni baraka yatuza kuti letani chakumi chechikambiwa tiletani kuno nikubwera kwa Yesu Kristu kuti munyumba ya Mulungu mukale nyama ya kala ndiye tupira Yesu ukabwera ku testamenti anakuchikamba ngati chivwivwi kuteteza kuti letani chakumi tiani chakumi mukadye chakumi mwayopa Mulungu wanu ukadye chakumi mwayopa Mulungu ukadya chakumi wajatupira Yesu Kristu ngati sukurupira kuti ukadya chakumi wajatupira Yesu Kristu bereka Malachi chapter 3 verse 10 and 11 munyumba kwa Mulungu mukale nyama jeri muri ba Hebrews agamba kuti ambuye zopereka za nsembe na izi simunazifune koma munakonza tupiranga kuti likale chopereka ndiponso munachirambira chopereka ichi ndiye nyama yamene pano so nankala nili kukugabirani niziwa aliyense adyako siniziwa madyedwe yanu yasiyana pati because yasiyana madyedwe wamene akudya mwachangu akudya zambiri wamene akudya kayika amachokana njani but nizidikira kuti aliyense apa utenga uyu adya mokwa na msimu wake wasiba kuti mkate wa bwino kudya nitupira Yesu Kristu. Amen. Nikusiyani Mulungu apitirize kuti aisani na utenga wake ziko kwa mbili.